기도하겠습니다. За залбирцгаая. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 미가서를 공부할 수 있도록 저희들을 불러주신 것 감사합니다. Ариун хаа минь өнөөдөр ч гэсэн Мика номоос суралцах боломжийг өгч бидийг дуудсанд баярлалаа. 하나님께서 성령을 통해서 하나님의 말씀을 잘 깨닫고 우리가 그 말씀을 순종하게 해 주시옵소서. Тэр Бурхны үгийг Библиэрээ дамжуулан суралцаж тэгээ тэр ойлгож ухаарсан үгэндээ дуулууртай байхад та туслаарай. 이 말씀의 능력으로 하나님의 일을 잘 할 수 있도록 하나님 저희들에게 은혜를 베풀어 주시옵소서. Таны үгийн хүч чадлаар таны бидэнд даатгсан ажлыг сайн итгэмжтэйгээр хийж чадхад та бидэнд хүч чадлыг дөрвөж өгөөрэй. 오늘 참석하지 못한 학생들에게도 하나님 모든 일들이 잘 되도록 도와주시고 은혜를 베풀어 주시옵소서. Өнөөдөр оролцож чадаагүй байгаа оюутнуудын маань ажил үйлчилсэн сайн бүтэмжтэй болоход та туслаарай. Бас та адилхан ивэл нэгүслийг дөрвөж өгөөрэй. 우리 통과에게도 성령께서 그 마음에 평안과 기쁨과 즐거움으로 통역할 수 있도록 하나님 축복해 주시옵소서. Тунгааны сурсгалт ч гэсэн та амар тайван баяр хөөргийг дөрвөж өгч таны үгийг орчуулгахдаа ч гэсэн баяр хөөртэй орчуулгад та 예수님의 이름으로 туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйч. 아멘. 아멘. 자, 오늘 말씀은 미가서 4장 8절부터 보겠습니다. 미가서 За 4장 8절. өнөөдөр ишлэл болохоор Мика номын 4-р бүлгийн 9-р ишлэл. Саажан 8-절. 네, 4장 4-ийн 8절. 8-р ишлээс эхлээд унттай үзье. 네, 4장 8절부터 10절까지는 이 바벨론의 포로로 잡혀갔다가 구원받을 하나님의 백성들에게 말하는 것입니다. 몇 절, 9절을 다시 말씀해 주세요. 8절부터, 4장 아, 8절부터. 8절부터 어디 몇 절까지? 10절까지. 8-аас 9-р ишлэл болохоор нэг хэсэг байгаа тийм ээ. Тэгээ энэ хэсэг нь болохоор Бабилонд 네, 이 олзлогдож 바벨론. очоод тэгээд аврагдах ард түмний тухай өгүүлсэн хэсэг байгаа. 네, 이 바벨론의 포로로 잡혀갔다가 하나님이 구원해 주시는 그 백성들에게 주신 말씀이죠. Бабилонд олзлогдоод тэгээд цэрлэгт байж байгаад хожим аврагдах тэр ард түмэнд хандан Бурхны хэлж байгаа үг байна. 영적으로 말하면 오늘날에도 세상 죄악의 포로로 붙잡혀 있는 그 하나님의 백성들을 구원하시는 그러한 소망의 메시지라고 볼 수 있습니다. Сүнслэг талаас нь харах юм бол өнөөдөр ч гэсэн энэ дэлхийн гэм нүгэл давтаад олзлогдоод байж байгаа биднэрт хандаж авралын үгийг бас тунхаглаж байгаа гэсэн үг юм аа. 네, 8절 읽어보세요. За 8-р ишлэгийг уншъя. Чиний хувьд сүргийн цамхга Сион охины толгодоо энэ нь чам дээр ирнэ, урдын ноёрхол буюу Иерусалим охины хаанчлалч ирнэ. 네. 자, 하나님께서는 이 바벨론의 포로로 붙잡혀가는 백성들을 양떼의 망대라고 합니다. 양떼의 망대요. Бабилоны цэвлэгт явж байгаа тэр Израилийн ард түмэнд хандан Бурхан тэднийг сүргийн цамхга гэж хэлсэн байна. 또 딸 시온의 산이요 이렇게 부르고 있습니다. Бас Сион охины толгодоо гэсэн. 이와 같이 양떼요 망대요 시온의 산이라는 것은 바벨론의 이방 나라의 포로로 잡혀가는 그 백성들을 가리키는 것입니다. Энэ сүргийн цамхаг Сион охины толгод гэдэг нь болохоор олзлогдоод явж байгаа Израилийн ард түмнийг нэрлэж байгаа үгс юм.
그러나 하나님께서는 그 백성들을 다시 돌아오게 하신다는 그런 소망의 메시지입니다. Гэхдээ тэднийг бурхан өөрөө эргүүлж авчирна гэсэн тийм найдварын үгийг хэлж байгаамаа. 예, 그것은 이전 권능, 곧 딸 에루살렘의 나라가 내게로 돌아오리라 하는 그 말씀 가운데 소망의 메시지가 담겨 있습니다. Урдын нойрхол буюу Иерусалим охины хаанчлалж ирнэ гэсэн энэ хэсэгт тэр найдварын үгс нь байна. 잠시 포로로 잡혀가지만 하나님이 그 이스라엘을 다시 시온으로 돌아오게 하여서 그 언약 백성으로 그 주권을 회복시킨다는 것입니다. Бабилон руу тэднэр түр зур олзлогдоод явах боловч бурхан тэднийг Иерусалим руу заавал авчирч тэдний урдын тэр эрх мэдлийг сэргээж өгөх болно гэсэн үг юм. 그리고 하나님이 직접 이렇게 그 택한 백성을 구원해서 하나님이 통치하신다는 겁니다. Тэгээ бурхан өөрийнхөө сонгосон ард түмнийг өөрөө удирдах, өөрөө тэднийг захирах болно. 신약 시대에도 하나님의 택한 백성을 세상의 죄 가운데서 구원하셔서 하나님이 통치하시고 다스려 주시는 그러한 축복을 주시는 겁니다. Шингэний үед ч гэсэн бурхан өөрийнхөө сонгосон ард түмнийг энэ дэлхийн ноёрлоос аварч өөрөө удирдан захирах болно. 이 본문에 나오는 그 이전 권능, 곧 딸 에루살렘의 나라라고 하는 것은 다윗과 솔로몬의 전성 시대에 속한 그 이스라엘 나라를 가리키고 있습니다. За энд гарч байгаа урдын ноёрхол Иерусалим охины хаанчлал гэдэг нь юу гэж байгаа гэхээр эрт үед Израиль хүчрэг байсан үе буюу Давид болон Соломоны хаанчлал үеийг хэлж байгаа. 이것은 또한 장차 신약 시대 메시아로 이루어질 영적인 국가 또는 영광의 나라를 상징적으로 보여주고 있는 것입니다. Мөн энэ нь хожим Месиагийн эрэлттэй холбоотойгоор үрд мөнхөд оршин тогтнох Бурхны хаанчлал буюу тэр сүнслэг хаанчлалыг хэлж байгаа. 예수 그리스도는 다윗의 왕권을 가지시고 이 땅에 오셔서 택한 백성들을 구원하시고 통치하시는 것입니다. Есүс Христ Давидын эрх мэдэлтэйгээр энэ дэлхий дээр ирж өөрийнхөө ард түмнийг аварч хаанчлах болно. Захирах 예, болно. 그렇습니다. 예수 그리스도의 왕권은 바로 하나님의 나라의 왕권을 말하는 것입니다. Есүс Христийн тэр хааны эрх мэдэл нь бол яг л тэр Бурхны хаанчлалын хааны эрх мэдэл гэсэн үг ээ. 자, 9절을 또 읽어주시기 바랍니다. 9-р эшлэг уншъя. Чи одоо юунд чанга хашгирна вэ? Чамд ямар ч хаан байхгүй юу? Эсвэл зөвлөгч чинь устдаж төрж буй эмэгтэй шиг өвчин шаналлаж чамайг эзэмдөө. 남유다가 바벨론의 이런 침략으로 나라가 멸망을 당할 때 왕이 없어졌고 모사들이 죽었다는 것입니다. Өмнөд Юдагийн хаант улс Вавилоны хаант улсад ялагдаж эзлэгдэх үед тэр хааднч байхгүй болсон, зөвлөгч нарнч гэсэн байхгүй болсон. 유다 백성을 통치하던 그 왕이 죽었고 또 모사가 죽었다고 해서 낙심하지 말고 절망하지 말라는 것입니다. Өмнөд Юдаг захирч байсан хаан нь байхгүй болчлоо гэд эсвэл мэрэгэн зөвлөгч нар нь байхгүй болчлоо гэд сэтгэлээр өнөж цөхрөх хэрэггүй. 또 바벨론의 포로로 끌려가서 잠시 고통을 당할지라도 낙심하거나 절망하지 말라는 것입니다. Бас Бабилон руу олслогдож очиод төр зөөр тэнд цөлөгт байх болно. Тэглээгээд бас сэтгэлээр өнөж шаналж болохгүй, цөхөрч болохгүй. 이것은 하나님께서 이스라엘 백성을 사랑하시기 때문에 더 좋은 것을 주시기 위해서 일시적으로 고난 가운데 연단을 하시는 것입니다.
Бурхан Израилийн ард түмэнд хайртай учраас тэдэнд илүү сайныг өгөхийн тулд түр зуур тэднийг хатуужуулж байгаа хэрэг юм аа. 이 본문에서 해산하는 여인처럼 이 고통하느냐 이 말씀이 나옵니다. Эндээс харах юм бол төрж буй эмэгтэй шиг өвчин шаналл чамааг эзэмдвөө гэсэн байна. 이것은 다시 말하면 너희가 지금 왜 큰 소리로 슬피 우느냐. Энэ нь болохоор та нар ягаад яг тэр төрж буй эмэгтэй шиг ингэж чанга дуугаар ойрлолдон уйлалдана вэ? Гуны уй гашуу болно вэ? 너희 중에 왕이 없어졌고 모사가 죽었다고 해서 또 바벨론으로 포로로 끌려간다고 해서 해산하는 여인처럼 왜 고통에 사로잡혀 있느냐 그 뜻입니다. Хаан чинь байхгүй боллоо гэд зөвлөгч нар чинь устдаж үгүй боллоо гэд та нар юунд ингэж төрж буй эмэгтэй шиг чанга дуугаар уй гашуу болно вэ? 이 본문에서 해산하는 여인의 고통은 바로 이스라엘이 당하는 이 고난을 비유하는 것입니다. Энд төрж буй эмэгтэй шиг өвчин шаналл гэдэг нь болохоор яг тухайн үед юдэчүүдийн эдл амсгад хүрсэн тэр зовлон шаналлыг илэрхийлж байгаа зөвлөсөн байна. 그러니까 이스라엘 백성들이 바벨론에서 70년 동안 당하는 그 고통을 비유하는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл Бабилонд очоод 70 жилийн турш тэр цөллөгт байх тэр зовлон шаналлыг нь төрж буй эмэгтэй өвчин шаналлалтай харьцуулж зөөрлөж хэлсэн байна. 이와 같이 비록 하나님의 백성들이 죄 때문에 잠시 그 징계의 고통을 당하지만 소망의 하나님을 바라보고 낙심하거나 절망하지 말라는 것입니다. Тэр яг үүнтэй адилхан Бурхны ард түмэн тэр ямар нэгэн гэм нүглийнхээ улмаас шийтгэл Бурхны шийтгэлийг хүртээ тэр шийтгэлийнхээ улмаас зовлон гуниг эдлэлээч гэсэн тэгж шаналж сэтгэлээр унах хэрэггүй юм аа. 우리는 여기서 한 가지 교훈을 배워야 됩니다. Бид нар эндээс нэгэн сургамжийг авах ёстой. 왜 하나님께서 유다를 다스리는 그 통치하는 왕을 없어지게 하고 백성들을 지도하는 그 모사들을 왜 하나님이 죽게 했는가? Бурхан 그 яагаад тэр ард түмнийг захирч исэн хааныг нь байхгүй болгоод ард түмнийг удирдах байсан тэр зөвлөгч нарыг нь устгасан юм болоо. 그건 우리가 성경을 통해서 그 뜻을 우리가 알 수가 있습니다. Тэгээ Библиэсээ харах юм бол бид нар тэр Бурханы хүслийг нь олж мэдэж болно. 이사야 3장 1절, 이사야 3장 1절 말씀을 찾으시기 Үсээ 바랍니다. 3-ын 1-р ишлэгийг харъя. 이사야 3장 1절을 보면 하나님께서는 이스라엘 백성들이 남유다 백성들이 하나님을 믿고 의지하지 않고 세상 것을 믿고 의지할 때 하나님은 그것들을 다 이렇게 없어지게 한다는 겁니다. За энэ Исаи намаас харах юм бол Израилийн ард түмэн эзэн бурханд итгэж найдаж түүнд түшиглэж амьдрахгүй энэ дэлхийн юмсад итгэж найдаж түшиглэж амьдрах юм бол бурхан тэр итгэж найдаад түшиглээд байгаа юмсыг нь байхгүй болгож устгаж үгүй болгож байсан. 이사야 3장 1절을 읽어보시면 왜 이스라엘 백성들이 왕들이 이렇게 바벨론 포로로 이방 나라의 세력으로 이렇게 사라지고 모사들이 왜 죽고 없어지는가? 그 이유가 분명히 나옵니다. Тэгээ Исая 3-ын 1-р эшлэгийг уншаад үзэх юм бол яагаад бурхан тэр Бабилон гэдэг одоо харийн хүчинд өмнөд Юдаг ингэж тушааж тэдний хаадыг үгүй хийж зөвлөгч нарыг нь устгахыг зөвшөөрсөн юм болоо гэдгийг бид нар ойлгож чаднаа. 3장 1절 보면 보라 주 만군의 여호와께서 에루살렘과 유다가 의뢰하며
의지하는 것을 제하여 버리신다고 했습니다. Сая 3:1-ийг уншия. Харагтун төв түмдийн бурхан эзэн өөрийн хангамж туслалцааг Иерусалим болон Юдагаас зайлуулах гэж байна. 곧 그가 의지하는 모든 양식, 남유다 Бас 백성들이, 이스라엘 백성들이 하나님보다도 더 의지하는 게 양식이었습니다. 모든 양식과 그가 의지하는 모든 물과 용사와 전사와 재판관과 선지자와 복술자와 장로와 또 3절에 보면 50부장과 기인과 모사와 정경원 장인과 능란한 요술자를 그리하실 것이라 했습니다. за цааш нь унших юм бол талхны бүх хангамж, усны бүх хангамж, хүчит эрс болон дайчид, шүүгчид ба иш үзүүлэгч, төлөгч ба ахлагч, тавьтын ахлагч ба хүндэт хүн, зөвлөгч ба уран зураач, чадварлаг элбэгчдийг ч зайлуулнаа гэсэн. 하나님만 믿고 의지해야 되는데 하나님보다도 더 믿고 의지하는 것들은 하나님께서 다 제거하신다는 겁니다. Тэгээ зөвхөн эзэн бурхандаа итгэж найдаж түүнд түшиглэж амьдрах ёстой байтал эдгээр зүйлсэд илүү их итгэж найдаж түшиглэж найдвараа тавьж амьдрч исэн учраас тэр бүгдийг нь бурхан зайлуулнаа гэсэн байна. 이 이스라엘 백성들, 남유다 백성들이 하나님보다도 왕을 더 믿고 의지했습니다. 그냥 하나님이 그 왕을 이렇게 사라지게 했고 또 하나님보다도 모사, 이 지혜자들을 또 의지했습니다. 그러니까 하나님이 그 지혜자들을 또 다 없어지게 한 겁니다. Тэр Миканаун дээр ч гэсэн тэр хаад нь байхгүй болж зөвлөгч нар нь устсан гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өмнөд Юдагийн ард түмэн ч гэсэн эзэн бурхнаасаа илүүгээр тэр хаадда итгэж найдаж байсан бас тэр одоо мэрэгэн хүмүүс үе тэр зөвлөгч нартай итгэж найдаж тэдэнд түшиглэж байсан учраас бурхан тэднийг нь зайлуулжээ. 자, 오늘날 이 말씀을 통해서 우리가 받을 수 있는 교훈은 오늘날에도 우리가 하나님보다 더 믿고 의지하는 것들이 있다면 하나님은 그것들을 다 우리 곁에서 이렇게 사라지게 하십니다. 다 제거하시는 거예요. Өнөөдөр ч гэсэн мөн адилхан бид нар ч гэсэн бурхнаас илүү ямар нэгэн зүйл, ямар нэгэн хүнд итгэж найдаж, найдвараа тавьж тэр хүндээ ч юм уу тэр зүйлдээ одоо түшиж тулж амьдрах юм бол бурхан түүнийг бидраас зайлуулах нь байна. 그래서 하나님께서는 이스라엘 백성들, 유다 백성들이 하나님보다 더 의지하는 것들을 다 제거하기 위해서 이 바벨론을 통해서 그 나라가 의지하던 것을 다 없애고 백성들을 포로로 끌려가게 하셔. 그 나라에서 하나님만 믿고 의지하도록 이렇게 하나님이 연단하시는 겁니다. Тэр өмнөд юдачууд болохоор тэр хаанда итгэж найдаж түшиглэж исэн бас тэр мэрэгэн зөвлөгч нартай найдаж түшиглэж байсан учраас бурханаас илүүгээр тэгж найдаж түшиглэж исэн учраас бурхан тэр бүгдийг нь үгүй хийгээд хаанчгүй зөвлөгччгүй болгосон ба. Тэгээд эцэст нь тэд нар одоо Вавилонд олцлогдож очоод тэгээд цөллөгт тэдэнд ямар хаан байх уу, ямар юмныхан зөвлөгч байх уу, нөгөө итгэж найдаж исэн, түшиглэж исэн бүхнээ нь алга болчоор зөвхөн эзэн бурхандаа л найдаж түшиглэхээс өөр аргагүй тийм байдалд оруулахыг бурхан зөвшөөрсөн байна. 그러니까 우리가 우리 자신들을 잘 살펴서 내가 정말 하나님보다 더 믿고 의지하는 것이 있는가? 하나님보다 더 사랑하는 것이 있는가? 그것이 우상이라는 거죠. 그걸 없애버려야 돼. Тийм болохоор бид нөр өөрсдийгөө үргэлж нэгтлэн шалгаж надад эзэн бурхнаасаа илүү итгэж найддаг юм, илүү түшгэлдэг юм байна уу, үгүй юу? Тэгээ байх юм бол түүнийг шуухан зайлуулах хэрэгтэй юм аа. 성경에는 탐심이라고 하고 사도 바울은 욕심이라고 했습니다. Үүнийг болохоор Библиэлд хэлэхдээ Илч Паул шунал гэж нэрлсэн байдаг. Бас хүсэл тачаалж гэж нэрлсэн байдаг. 그러니까 우리가
하나님보다도 세상 것을 더 의지하고 사랑하면 그 탐심이라는 거예요. 그것이 우상이라는 것입니다. Хэрвээ бид нэр бурхнаас илүүгээр энэ дэлхийн ямар нэгэн юмс хэн нэгэн хүнд хамаг найдвараа тавьж түшэглэж амьдрах юм бол энэ нь нэг ясандаа шунал гэсэн үг юм аа. Энэ нь тэгээд цаашлаад бас шүтэн гэсэн үг ээ. 우리는 하나님을 섬기기 위해서 우리가 세상 것을 이용을 해야지 우리가 하나님보다도 세상 것을 사랑하게 되면 그 세상 것이 우상이 된다는 거예요. Бид нар бурхныг төлөө энэ дэлхийн юмсыг ашиглах ёстой болохоос биш бурхнаас илүүгээр энэ дэлхийн юмсыг ашиглах юм бол бурхнаас илүүгээр энэ дэлхийн юмсыг хайрлах юм бол итгэж найдах юм бол тэр нь шүтэн болж байгаа юм аа. 그래서 이스라엘 백성들이 바벨론의 포로로 끌려가서 70년 동안 이 고통을 당하는 그 원인은 바로 우상 숭배 죄 때문에 그런 겁니다. Тэр Өмнөд Юдагийн ард түмэн Вавилон руу ингэж олзлогдож яваад тэрнтэй цэрлэгт 70 жил болсон гэдгийн тэр 70 жил болсны шалтгаан бол ерөөсөө л эцээс шүтэнтэй холбоотой юм. 그래서 우리는 이 세상 것이 우상이 되지 않도록 우리는 하나님을 더 사랑해야 되고 하나님을 더 믿고 의지해야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр энэ дэлхийн юмсыг шүтэнэ болгочихгүй тул бурхнаа илүү ихээр хайрлаж илүү ихээр бурхандаа найдаж түшэглэх ёстой. 시편 146편 3절로 5절을 보시기 바랍니다. Дуулал 146-гийн 시편 146편 3절로 5절. 4-5. Дуулал 146-гийн 4-5 дөрвөлж. 네. 한번 읽어주세요. 3절부터 5절까지. 3절에서 5절이요? 네, За 3절부터 3-5. 3-5 юм биш үү? Дуулал 146-гийн 3-5. Ноёдод авралгүй хүний хүүдэж бүү итгээ. Сүнс нь гарч явах үед тэд газар шороо руу буцдаг. Яг тэр өдөр бодлууд нь мөхдөг юм. Яаковын бурхнаар туслуулдаг эзэн бурхандаа найдагч ерөөлтэйе. 네. 네. 이 방백들, 기인들은 방백들, 높은 사람들을 말합니다. 그들을 의지하지 말라는 거예요. Ноёд гэсэн байна. Ноёд гэдэг нь өндөр албан тушаалтай, язгуур зэрэгтэй тийм хүндэт хүмүүсийг хэлж байгаа. Тийм хүмүүс битгий итгэж найдаа гэж байна. 예, 다시 말씀하고 있습니다. 도울 힘이 없는 사람을 구원할 수 있는 힘이 없는 그 도울 힘이 없는 인생을 의지하지 말라는 거예요. Бас цааш нь авралгүй хүний хүүдэж бүү итгээ гэсэн байна. Энэ авралгүй хүний хүү гэдэг нь болохоор бусдад өөрт чинь тусалж чадахгүй намайг аварч чадахгүй тийм хүнд битгий итгээ. Угаасаа аварч чадахгүй тийм хүмүүст битгий итгээ. 왜냐하면 인생은 그의 호흡이 끊어지면 흙으로 돌아가서 그날에 그의 생각이 모든 계획이 다 소멸한다는 것입니다. Яагаад гэвэл тийм хүн гэдэг бол сүнс нь гараад явахын цагт тэгэл газар шороо руугаа буцдаг. Тэгэл тэдний бодож исэн бүхэн нь тэр өдрөө мөхдөг. 그렇기 때문에 야곱의 하나님을 자기의 도움으로 삼고 여호와 자기 하나님에게 자기의 소망을 두는 자는 복이 있다고 선포하고 있습니다. Харин Яаковын бурхнаар туслуулдаг эзэн бурхандаа найдагчд нь ерөөлтэй юм аа гэсэн байна. 이와 같이 하나님의 교회는 세상이나 사람을 의지하지 말고 오직 하나님, 야곱의 하나님을 자기 도움으로 삼고 이와 같이 여호와 하나님께 소망을 두고 우리는 살아야 된다. 그 말입니다. Тэр бурхны чуулган болсон биднэр бол зөвхөн эзэн бурхандаа бүх найдвараа тавьж Яаковын бурхнаар туслуулж түүнд итгэж найдаж байх ёстой юм аа. 자, 이제 미가서 4장 10절을 읽어주시기 바랍니다. За Мика 4-ийн 10 дугаар эшлэг шээ. Одоо чи хотоос гарч хээр амьдран Вавилон руу явах ёстой тул Сион охин чи дуншиж буй эмэгтэй шиг
нярайлахаар өвдөж шаналаа. Тэнд чи аврагдана, эзэн чамайг дайснуудын чинь гараас чөлөөлнө. 이 본문은 이스라엘 백성들이 해산하는 여인의 수고와 같은 그 고통이 무엇인지를 지금 설명하고 있습니다. За тэгээ Израилийн ард түмэнд тохиолдод байгаа яг тэр а, шаналл буюу одоо өвтгөр биш төрхөөр дуншиж байгаа эмэгтэй шиг тэр өвдөлт шаналлын тухай энд өгүүлсэн байна. 자, 그것은 바로 바빌론에서 당하는 고통을 말하고 있습니다. Энэ нь нэг ясандаа тэр Вавилонд очиод идэх тэр зовлон шаналлыг илэрхийлж байгаа. 그래서 그 여인이 해산하기 위해서 수고하고 고통을 인내하는 것은 이스라엘 백성들이 바빌론 포로에서 그 고통을 잘 믿음으로 참고 이겨내라는 것입니다. Тэгээд Сионы охин чи дуншиж буй эмэгтэй шиг нярайлахаар өвдөж шаналлаа гэсэн байна тий. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр чи Вавилонд очиод тэнд олцонд цөлөгт байх үедээ яг л тэр нярайлахаар дуншиж өвдөж байгаа эмэгтэй шиг тэгж тийгүр шаналлах болноо. Тэр шаналлыг төвчиж туулах даван гарах ёстой гэж. 이것은 해산하는 여인이 수고가 끝나면 아이를 낳는 그 기쁨을 누리는 것처럼 이스라엘 백성들이 바빌론 포로에서 그 고통 가운데 잘 믿음으로 연단을 받으면 나중에 하나님이 큰 축복을 주시겠다는 것입니다. Тэгээд төрөх гэж байгаа эмэгтэй яг тэр төрөх үеийн тэр дуншиж өвдөж байх үедээ бол асар их тийм өвчин шаналлыг тэсэж туулах ёстой байдагтай адилхан. Тэгтээ бол тэр өвчин тэр өвдөлтийг тэсний дараа асар их тэр баяр хөөртэй залгаж үр хүүхдээ тэрвэрдэгтэй адилхан. Израилийн ард түмэн ч гэсэн цөлөгт байх үедээ яг л тэр дуншиж буй эмэгтэй мэдтгийхүү тэр өвдөлтийг тэр зовлон шаналлыг тэсвэртэйгээр төвчээртэйгээр туулж давах юм бол түүний дараа бурхан тэднийг асар их баяр хөөр асар их нэгүүлслээрээ дөрөж өгөх болно. 이 하나님의 징계는 반드시 이렇게 끝날 때가 있습니다. 징계가 계속되는 게 아니에요. 반드시 하나님이 이제 징계를 거둘 때가 있습니다. Тэгээ бурхан бид нарыг ингээ сахилгажуулах ч юм уу одоо шийтгэх үе байдаг. Гэхдээ тэр нь бол өөр төмөө хүргэлжлээд байдаггүй. Түүнд нь бол эцэс төгсгөл гэж байдаг. 그 징계의 고통은 하나님의 백성들에게 유익하도록 하나님이 역사하시는 겁니다. Тэгээ тэр бурханы бидэнд ингээ зөвшөөрдөг тэр шийтгэл тэр сахилгажуулалт бол бурханы ард түмэнд хэрэгтэй учраас ашиг тустай учраас бурхан зөвшөөрдөг байгаа. 그들이 바벨론 포로에서 고난 가운데 하나님을 말씀을 순종하지 못한 것, 하나님을 사랑하지 못한 것, 또 하나님보다 우상을 믿고 의지했던 것, 이런 것들을 회개할 수 있는 기회가 되는 것입니다. Тэгэхээр тэд нэр цөлөгт байх хугацаанд бол тэнд ямар ашиг тустай цаг байсан бэ гэхээр бурхныг эзэн бурхнаа хайрлаж чадаагүй, эзэн бурхныхаа үг тушаалыг дуулууртай дагаагүй бурхны өмнө тэр хуурамч шүтэн шүтэж гим нүгэл үйлдэж байсныхаа төлөө гимших тийм цаг байсан гэж хэлж болно. 그리고 그곳에서 하나님을 간절히 찾고 하나님께 부르짖으며 기도하라는 것입니다. Тэгээ тэнд байхдаа бурхныг хичээнгүйлэн ирж хааж бурхандаа хандан гуйж залбираа гэсэн үг юм аа. 그럼 하나님 반드시 때가 되면 이스라엘 백성을 다시 바벨론에서 해방시켜서 구원해서 예루살렘으로 돌아오게 해주신다는 것입니다. Тэгэх юм бол бурхан тэднийг заавал аварч тэднийг Бабилоноос Иерусалим руу заавал буцаан авч явах болно. 에레미야 29장을 찾으시기 바랍니다. Иеремия номын 29-р бүлгийг харъя. 자, 에레미야 29장 11절. Иеремия 29:11
에, 자, 11절부터 14절까지 한번 읽어주세요. 11-ээс 14 хүртэл байна шээ. Учир нь та нарт зориулж байгаа төлөвлөгөөнүүдийг би мэдэх бөгөөд тэдгээр нь та нарт ирээдүй байна ба найдварыг өгөх гай гамшигын бус сайн сайхны төлөөх төлөвлөгөөнүүд юм гэж эзэн тунхаглаж байна. Та нар намайг дуудаж ирж над руу залбирахад би та нарыг сонсноо. Та нар намайг хайх бөгөөд бүхий л зүрхээрээ намайг хайвал олно. Би та нарт олдно гэж эзэн тунхаглаж байна. Би та нарын сайн сайхныг сэргээж та нарыг бүх үндэстэн болон миний та нарыг зайлуулсан бүх газраас цуглуулах болно гэж эзэн тунхаглаж байна. Та нарыг цөллөгт илгээсэн газраасаа би та нарыг буцааж авчирнаа. 네, 이것이 바빌론의 포로로 붙잡혀간 그 하나님의 백성들에게 에레미야를 통해서 주신 소망의 메시지입니다. Энэ бол тэр Вавилонд олзлогдоод явж байгаа тэр ард түмэнд хандан Иеремигаар дамжуулан Бурхны хэлсэн найдварын үгс байна. 이것은 오늘날에도 환란 가운데 있는 그 하나님의 택한 백성들에게 주시는 메시지입니다. Өнөөдөр ч гэсэн мөн адилхан зовлон шаналл дунд амьдарч байгаа Бурхны ард түмэнд өгч байгаа үг найдварын үгс гэж хэлж болно. 자신들이 죄를 회개하면서 하나님을 찾고 하나님께 부르짖으라는 것입니다. Өөрсдөө гим нүглийг гимшээд улайгаад Бурхныг эрен хааж Бурханд хандан залбираа гэж энд хэлж байна. 그럼 하나님이 약속대로 바빌론에서 구원해서 예루살렘으로 다시 돌아오게 해 주시겠다는 겁니다. Тэгэх юм бол Бурхан заавал сонсож тэдэнд амласан ёсороо Бабилоны цөлөөс Иерусалим руу заавал авчрах болно. 예. 그러니까 하나님의 택한 백성들이 하나님의 징계 가운데서도 소망의 하나님을 바라보고 낙심하거나 절망하지 말고 자신의 죄를 회개하고 하나님을 찾으라는 겁니다. 하나님께 기도하라는 것입니다. Тэгэхээр Бурханы ард түмэн бол гим нүгэл үлдээд шийтгэл хүлээгээд тэгээд түүнээсээ болоо зовж шаналж байхдаа ч гэсэн Бурхныг эрен хааж Бурхны өмнө гим нүглээ улаан гимшиж цөхрөлгүйгээр урам сэтгэлээр унахгүйгээр Бурхныг хайн түүнд хандан хашгиран залбирах ёстой маа. 우리 하나님은 택한 백성들에게 장래의 그 소망을 주시기 위해서 장래의 그 큰 축복을 주시기 위해서 현재 하나님이 징계도 하시고 환란 가운데 연단도 하신다는 것입니다. Тэр Бурхан өөрийнхөө сонгосон ард түмэнд ирээдүйн тэр сайн сайхан ирээдүйн тэр илүү сайхан ёроолыг өгөхийн тулд одоо бидэнд тэр шийтгэл болон гамшигыг зөвшөөрч зовлон гамшигыг зөвшөөрч тэр зовлон донд бид нарыг хатуужуулан дасгалжуулж байдаг. 자, 미가서 4장 11절부터 네 번째 대지입니다. 미가서 4장 11절부터 13절까지는 네 번째 대지. За дараа нь Мика номын 4-ийн 11-ээс 13 дугаар эшлэл хүртэл 4 дахь хэсэг нь байна. 네 번째 대지는 이스라엘의 승리에 대해서 기록하고 있습니다. За энэ 4 дахь хэсэг нь болохоор Израилийн ялалтын тухай өгүүлсэн хэсэг байна. 자, 4장 11절 읽어보세요. 11 дэх эшлэгийг уншъя. Сион бузартаг бид нүдээр үзье гэж хэлцгээх олон үндэстэн одоо чиний эсрэг цуглах болно. Гэвч тэд эзний бодлыг мэддэггүй бөгөөд түүний зорилгыг ойлгодоггүй. Учир нь тэрээр тэд бүгдийг өтрөмд ивжилсэн тариа мэт цуглуулсан. 11절 маань 예, 11절만. уучлаарай 11-ийг нь л унших юм байна. 이 11절에 보면은 많은 이방 사람들이 모여서 이스라엘을 남유다 백성을 이렇게 침략한다는 것입니다. За энэ 11 дэх эшлэлдэр олон үндэстнүүд цуглан ирж Израилийн эсрэг дотлох болно, дайрах болно гэсэн.
여기 이방 사람들은 그 바벨론이나 아수르 또 그 밖에 하나님을 대적하는 원수들을 가리킵니다. Энэ олон үндэстэн гэдэг нь болохоор Бабилон, Ассир гэх мэтчлэн бурхныг эсэргүүцдэг, бурхантай тэрсэлддэг хариу үндэстнүүдийг хэлж байгаа юм. 또 본문에 시온이 더럽게 되며라는 말씀이 나옵니다. За энэ 11-р эшлэлийн эхэнд нь болохоор Сион бузардаг гэсэн байна, тийм ээ. 이것은 이방 민족의 이스라엘 백성을 침략해서 더럽힌다는 것입니다. За энэ нь болохоор тэр олон харь үндэстнүүд Израиль руу давталж Израилийг бузарлах болно гэдгийг илэрхийлж байгаа. 이방의 그 여러 세력들이 연합해서 이스라엘과 유다를 공격해서 또 그들을 쳐서 모독을 하고 성전을 더럽히면서 그것을 보고 기뻐하고 즐거워한다는 것입니다. Тэгэхээр Сион бузардаг бид нүдээр үзье гэж байгаа нь болохоор тэр харь үндэстнүүд олуулаа нийлж холбоотон болж тэгээд Израиль болон өмнөд Юдраарууд дайрч давтлаад тэднийг устгаж алзлахын олзол сүлхийн цөлөөд тэгээд тэр Израилийг доромжилж утаан доромжилж Иерусалимийн тэр сүмийг ч гэсэн бузарлах болно. Тэгээд түүнийг харан тэд баясцгаах болно гэдгийг өгүүлж байна. 그러니 하나님을 대적하는 세력들은 하나님의 백성들이 불행을 당하거나 이 고난을 당할 때 오히려 기뻐하고 즐거워한다는 것입니다. Тэр бурхантай дайсагнадаг улс үндэстнүүд бол ерөөсөө бурханы ард түмнийг ингэж гай гамшигт өртөх юм уу зовж шаналж явах үед нь хараад баясаж байдаг. 그래서 우리 하나님의 백성들은 이 고난이 올 때에도 환란이 올 때도 낙심하거나 절망하지 말고 오히려 하나님과 더불어 기뻐하고 즐거워하라는 것입니다. Тиймээс бурханы ард түмэн бол тийм зовлон гамшиг ирэх үед зовлон бэрхшээлийн үед бол тэднийг одоо тэр харь үндэстнүүдийг бахын хангаж тийм ээ тэднийг баясуулахын тулд тэгж зовж шаналж байгаагаа харуулах биш харин ч эсвэргээрээ тэр зовлон донд бурхан биднийг дасгалжуулж байгаа, хатуужуулж байгаа гэсэн итгэлтэйгээр харин ч одоо бид бурхантай байгаадаа талархаж сэтгэлээр уналгүй баяр хөөртэйгээр тэр шийтгэлийг тэр дасгалжуулалтыг хүлээж авах хэрэгтэй юм аа. 그래서 이 성경에 보면은 많은 하나님의 사람들과 그 백성들이 고난과 환란 가운데서 하나님의 구원을 가지고 하나님으로 기뻐하고 즐거워하는 모습을 우리가 성경 여러 곳에서 우리가 볼 수가 있습니다. Тэгээ Библийн олон одоо номуудаас бас Библиэр гардаг олон хүмүүс байгаа тийм ээ. Итгэлийн хүмүүс. Тэр хүмүүсийн амьдралаас ч гэсэн харж байхад бид нар тийм зовлон гамшигын үед Бурхны авралт итгэж найдан тэр зовлон гамшиг баяр хөөртэйгээр харин ч одоо өөртөө тустай хэмээн бүлээн авч тэр төсвөр төвчээртэйгээр туулан өнгөрүүлж байгаа түүхүүдийг харж байна. 우리가 하박국 3장 하박국 За 3장 Хабакук номын 3 дугаар бүлэг 17절부터 17-аас 19절까지 읽어봅시다. 19 дугаар эшлэл хүртэл уншъя. 미가서 다음에 하박국이 나옵니다. Хэдийгээр инжирийн мод цэцэглээгүй, усан үзмийн мод ч үржимсгүй, чидууны ургац гарахгүй, талбайд хүнс огт ургахгүй байсан ч хашаандаа хоньгүй, сарвчандаа үхэргүй болсон ч эзний дотор би баясан хөөрж, авралынхаа бурхан дотор баярлнаа. Эзэн бурхан бол миний хүч чадал, тэрээр миний хөлийг согооны хөлмөт болгож намайг өндөр газруудаар минь явуулдаг. Өдөртөгчд утас хөгжмөөр долгож зориулв. 네, 이 하박국 선지자는 그 원수의 세력들이 참으로 공격해서 나라가 이렇게 환란 가운데 처해질 것을 미리 알고 낙심하거나 절망하지 않고 오히려 하나님의 구원과 하나님의 능력으로 기뻐하고
즐거워하고 있습니다. 이 шүтэлэг Чабагогийн хувьд ч гэсэн энэ харийн улс орнууд өөрийнх нь нутаг дэвсгэрлүүд давталж ард түмнийг нь зовлон гамшигт орчуулна гэдгийг урдаас мэдэж байсан. Тэгээд хэдийгээр тийм байсан ч гэсэн Бурхны аврал, Бурхны хүч чадлын төлөө Бурханд талархан итгэж найдаж харин ч тэр бүхнийг баяр хөөртэйгээр хүлээж авсан байна. 예. 비록 무화과 나무가 무성하지 못하고 포도나무에 열매가 없고 감람나무에 소출이 없고 밭에 먹을 것이 없고 우리의 양이 없고 외양간에 소가 없을지라도 다 없어질지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하고 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐한다는 겁니다. Тэр инжирийн мод цэцэглээгүй, ус үзэв мод үржимсгүй, ямар ч ургацгүй, хашаандаа хорог өвхөр тугалгүй байсан ч гэсэн зөвхөн эзнийхээ дотор би баясан хөрж авралынхаа бурхан дотор баярлах болно гэж туулсан байна. 예, 우리가 이러한 믿음을 가지고 우리가 세상을 이겨내야 됩니다. Бид нар ийм л итгэлтэйгээр энэ ертөнцийг ялан дийлэх ёстой маа. 세상은 하나님의 택한 백성들이 고난 가운데 환난 가운데 절망하고 낙심하고 그리고 원망하고 불평하는 것을 보려고 합니다. Тэгээ энэ дэлхий болохоор бурхны арт түмэн буюу итгэгчдийг зовлон бэрхшээл тулгархад яаж зовж байгааг нь яаж шаналж байгааг нь яаж одоо тэр өрөвдөлтөй байдалд ороод яаж тэгэж сэтгэлээр унаж гутарч гунхарч байгаа уй гашуу болж байгааг нь харах гэж одоо үргэлж отож байдаг. 그러나 우리 믿음의 사람들은 오히려 여호와로 말미암아 기뻐하고 즐거워하고 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐한다. 이것을 세상 사람들이 보고서 참으로 부끄러워한다는 거예요. 부끄러워하는 거예요. Харин жинхэнэ бурхны хүмүүс бол тэр авралын эзэн дотроо авралын эзэн бурхан дотроо баярлаж эзэн дотроо эзэн тэр хүч чадалтай тэр баясан хөөрч байдаг. Тэгэхээр тэр баяр хөөр болж авралынхаа бурхан дотор баярлаж байгаа тэр итгэгчдийг хараад харин ч одоо дэлхийн эсэргээрээ ичих ёстой юм аа. 그러니까 우리 믿음의 사람들은 세상에서 환난을 당할 때 오히려 정말 모든 것이 이렇게 없어지고 또 손해가 올지라도 하나님으로 기뻐하고 즐거워할 수만 있다면 그것이 바로 우리의 믿음을 세상 사람들에게 보여주는 것입니다. Тэлийн хүмүүс бид нар бол энэ дэлхий дээр яаж зовлон идэлжсэн тэгээд юу чгүй хоосорж үгээгүй хоосон болсон ч гэсэн тэр авралын бурхантайгаа хамт баяр хөөртэйгээр амьдарч тэр дүр төрхөөрөө энэ дэлхийн хүмүүсийг бурханд итгэдэггүй хүмүүсийг ялан дийлж амьдрах ёстой. 바울과 실라가 빌립보에서 복음을 전하다가 깊은 감옥에 수감됐습니다. Паул Силас хоёр Филиппойд сайн мэдээ тарааж явж байгаад баривчлагдаад тэгээд гянтанд хоригдсон байгаа. 실컷 그 관리자들에게 매로 두드려 맞고 온 몸에 막 피가 낭자하고 그다음에 쇠사슬로 묶여서 깊은 감옥에 이렇게 수감됐는데 바울과 실라가 원망하고 불평했습니까? Тэр хоёрыг өвчлөн зодож жанчаад балбаж нүдээд тэгээд гавлаж хөл гарт нь гав дөнгө зүгээд гянтанд хайсан. Тэглээгээд Паул Силас хоёр сэтгэлээр унаж гунж гутарсан уу? 그것을 절망하거나 낙심했습니까? Тэнд байхдаа цөхөрч шантарч байсан уу? 오히려 바울과 실라는 구원의 하나님을 바라보고 하나님께 기도하고 하나님을 마음껏 찬양했습니다.
Үгүй тэр хоёр бол харин ч эсэргээрээ тэр авралын бурхандаа итгэж найдаж, авралын бурхандаа андан залбирч тэгээд баяр хүрдэг магтан дуулж байсан. 놀라운 일이 일어났습니다. Тэгтэл ч үнэхээр гайхалтай зүйл болсон. 하나님의 능력으로 감옥에 지진으로 흔들려서 감옥 문이 다 열리고 죄수들이 묶였던 것이 다 풀어지고 놀라운 역사가 일어나는 것입니다. Бурхны хүч чадлаар тэр газар хөдлөлт болж тэгээд шарангийн бүх хаалгууд нээгдэж тэгээд бүх хориглоодын гав дүнг нь сулларсан байна. 그때 간수와 그 교도관들이 너무 놀라서 바울과 신라 앞에 무릎을 꿇고 선생님이여 우리가 어떻게 하면 구원을 받을 수 있습니까? 하고 애원을 했습니다. Тэгээд энэ харгалзагчид болохоор бүр гайхаад тэгээд тэр хоёрын өмнө сүхрөөд тэгээд бид нар одоо юу хийх вэ гэм асуусан. 그때 바울은 복음을 전했습니다. Тэгээд тэр үед Паул сайн мэдээ таруулсан. 주 예수를 믿으십시오. 그러면 당신과 당신의 집이 구원을 받습니다. Эзэн Есүст итгэхтүүн тэгвэл чи болон чиний гэрийнхэн аврагдана гэж хэлсэн. 그래서 그 교도관들이 회개하고 예수를 믿고 바울과 신라를 자기 집으로 데리고 가서 식구들을 다 모아놓고 거기서 복음을 듣고 회개하고 예수님을 믿고 세례를 받았습니다. Тэгээд тэр харгалзагч нар бурхны өмнө гин нүлээ улааж тэгээд усан баптизм хүртээ тэгээд бас гэрийнхнийгээ зөвлөл гэрийнхэнтэйгээ хамт тэнд бурхны үгийг сонсож бас гэрийнхэн ч гэсэн гимшин усан баптизм хүртцгээсэн. 이와 같이 이 복음에는 하나님의 능력이 역사합니다. 그 능력이 언제 역사합니까? 고난당할 때, 앞이 캄캄할 때, 환난당할 때, 그때 하나님의 복음의 능력이 강하게 역사합니다. Тэр сайн мэдээнд ийм агуу хүч чадал байдаг. Гэхдээ сайн мэдээний хүч чадал хизээ яг ингээ хэрэгждэг вэ? Бодит болдгоо гэхээр яг тэр одоо зовлон эдэлж байх үед зовлон зүдгөөрийг төвчээртэйгээр туулж байх үед тэр гайхалтай юу сайн мэдээний хүч нь яг ажиллаж эхэлдэг. 여러분 오히려 고난당할 때, 환난당할 때, 징계받을 때 오히려 하나님으로 기뻐하고 즐거워하며 하나님의 복음을 담대하게 증거하십시오. Тийм учраас та бүхэн ч гэсэн зовлон эдэлж байх үедээ сэтгэлээр унаж үй гашуу болж суух биш харин ч эсвэргээрээ авралын бурхан дотроо баярлан хөөрч баярлан баясарч сайн мэдээг илүү хүчтэй илүү зоримогоор тунхаглах хэрэгтэй юм аа. 이 복음은 하나님의 폭탄입니다. сайн мэдээ бол нэгэсдээ бурхны тэсрэг бөмбөг гэсэн үг. 그 복음의 폭탄은 어려울 때, 환난당할 때, 정말 그 위기를 당할 때 큰 능력으로 폭발합니다. Тэгээ бурхны тэр тэсрэх бөмбөг нь ялангуяа биднийг одоо зовж байх үед аюул эрсдэлд орох үед үнэхээр одоо бэрхшээл тохиолдсон тийм хүнд хэцүү үед жинхэнэ ясаараа дэлбэрч тэр бүч чадлаа харуулдаг. 그 죄에 매여 있는 세상에 매여 있는 택한 백성들을 구원하는 능력이 되는 것입니다. Тэгснээрээ одоо энэ ертөнцид хүлэгдсэн гэм нүгэлд хүлэгдсэн бурхны сонгогдсон ард түмнийг чөлөөлж өгдөг юм аа. 자, 12절 미가서 4장 12절을 읽어주시기 바랍니다. За эргээд Мика ном руу гарыг. Мика 4-ийн 12 дор ишлэл. 자, 그들이 여호와의 뜻을 알지 못하며 그의 계획을 깨닫지 못한 것이라. 그들 하나님을 대적하는 세력들이 하나님의 뜻을 알지 못하며 하나님의 계획, 구원 계획을 깨닫지 못한다는 것입니다. Гэвч тэд эзний бодлыг мэддэггүй бөгөөд түүний зорилгыг ойлгодгүй.
Учир нь тэрээр тэд бүгдийг өтрөмд юужилсэн тарамид цуглуулсан. 예, Тэгэхээр тэр бурхныг мэддгүү арт түмэн хар үндэстнүүд болохоор бурхны тэр бодол, санаа, зорилго, төлөвлөгөөг ерөөс огт мэддэггүй. 자, 이와 같이 이방 나라 하나님을 대적하는 세력들은 하나님의 뜻을 깨닫지 못합니다. Бурхны эсрэг тэрсэлдэг арт түмэн болохоор тэр бурхны хүсэл таалал юу вэ гэдгийг мэдэж ойлгодгүй. 하나님이 택한 백성을 이 징계의 고통을 통해서 연단시켜서 오히려 더 큰 축복을 주시는 것을 깨닫지 못하는 것입니다. Бурхан өөрийнхөө сонгосон арт түмнийг тэр зовлон бэрхшээлээр дамжуулан улам бүр хатуужуулж, улам их ерөөлөөрөө дүүргэж өгөхийг хүсэж байгааг тэд нэр ерөөсөө ойлгодоггүй. 자, 그리고 본문에 여호와께서 곡식단을 타작마당에 모음같이 그 대적들을 다 모은다는 것입니다. За цааш нь учир нь тэрээр тэд бүгдийг өтрөмд юужилсэн царамыг цуглуулсан гэж байна. Тэгээ бурхан 여러분, тэр хар үндэснүүдийг тийхүү цуглуулна гэж байна. 이 농부가 가을철에 수확을 할 때 그 수확물을 곡식을 수확해서 마당에 타작마당에 쭉 이렇게 모아놓습니다. Тариачин хүн болохоор ургацаа хурааж аваад тэгээд тэр өтрөмд ингээд хураагаад тавьдаг. 왜 곡식을 타작마당에 모아놓습니까? Яагаад өтрөмдөө тэгж цуглуулж тавьд юм бэ? 그 곡식을 털어서 알곡은 이게 창고에 드리고 쭉정이는 불에 태우는 거죠. Яа тэгэхээр тэр тариагаа цайруулад тэгээд яг үр тариаг нь болохоор аваад үлдээгээд тэгээд хальсыг нь болохоор шатаадаг байгаа. 그래서 이 타작마당에는 영적으로 하나님의 심판을 가리킵니다. Тэгэхээр энэ өтрөм гэдэг нь болохоор сүнсний талаас утга нь болохоор бурхны тэр шийтгэлийг илэрхийлж байгаа. 그래서 하나님을 대적하는 악한 세력들은 이렇게 하나님이 심판하시기 위해서 이렇게 타작마당에 하나님이 이렇게 모이게 한다는 거예요. 다시 말씀해 주세요. 다시 말씀해 주세요, 아, 목사님. 하나님의 악한 세력들을 심판하기 위해서 음, 타작마당에 곡식을 모아두듯이 음, 이렇게 모이게 한다는 겁니다. Тэгэхээр бурхан тэр бузар муу хүчлүүдийг шийтгэхийн тулд яллахын тулд тэднийг яг л өтрөмд юужсэн тарамид цуглуулах болно гэж байна. 이와 같이 하나님께서는 그 환란을 통해서 그 고난을 통해서 택한 백성은 구원해 주시고 악한 세력들은 심판하신다는 것입니다. Тэр зовлонгийн цаг үе хугацаагаар дамжуулан бурхан өөрийнхөө сонгосон ард түмнийг авраад харин дайснуудыг нь болохоор шийтгэхийн тулд тийхүү цуглуулдаг байна. 하나님의 심판이 시작되면 철저하게 합니다. 쉴 수가 Тэр 없습니다. бурханы шийтгэл нэгэн тал эхлэх юм бол тэр бол яг тууштай байдгаа. Одоо эрс шийдэмгийгээр тэр шийтгэлээ хэрэгжүүлдэг. 이와 같이 하나님의 심판은 무서운 것입니다. Тэр бурхны шийтгэл бол маш аимшигтай зүйл. 지금까지 살아온 그 인간의 역사 가운데서 하나님의 악한 세력들을 심판해서 지옥에 던져 넣었는데 그 수가 얼마나 되겠습니까? Тэгээ өнөөдрийг хүртэлх ертөнцийн түүхэнд бурхан тэр бузар муу хүчнүүдийг, бузар муу этгээдүүдийг тэгвэл шийтгэж тэр харанхуйд хаясан байгаа. Тэгэхээр тэдний тоо одоо ямар олон байх вэ? 13절 읽어보세요. 13 дугаар эшлэл. Эврийг чинь би төмөр, туурайг чинь хүрэл болгох тул Сион охин чи босож талхалнаа. Олон ард түмнийг бод цохиж, олзыг нь эзэнд, эд байлгийг нь бүх дэлхийн эзэнд зориулнаа. 이 본문은
그 유대 나라, 그 유대 나라는 연약한 나라입니다. За 약한 유대 улс 나라라고 여기 기록하고 있습니다. 딸 시온이요. 이와 같이 유대 나라를 약한 딸로 비유했습니다. энэ болохоор өмнөд Юдагийн талаар өмнөд Юдад хандаж хэлж байна тийм ээ. Тэгэхээр өмнөд Юда бол маш тийм юу сул дорой байсан гэдгийг нь энд юугаар илэрхийлж байна гэхээр Сион охин гэдэг үгээр илэрхийлж байна. 그래서 하나님께서는 이 나약한 여성의 유대 나라를 비유를 했습니다. Тэгээ Юда улсыг өмнөд Юдаг бурхан зөвлөж хэлэхдээ тэр сул дорой эмэгтэй хүн буюу сул дорой тэр охинтой зөвлөж хэлсэн байна. 그래서 하나님은 그 연약한 유다 나라를 강하게 만드셔서 그 원수들을 다 이렇게 심판하신다는 거예요. Тэгэхээр тэр сул дорой Юдаг бурхан аврах болно харин түүний дайснуудыг нь болохоор шийдэх болно. 예. 나약한 유다 백성을 뿔을 강하게 하고 그 굽을 녹같이 강하게 해서 여러 악한 백성들을 다 쳐서 이렇게 심판하도록 하시겠다는 것입니다. Тэр сул дорой Юдаг бурхан хүчрэг болгож еврейг нь төмөр туурайг нь хүрл болгож өгнө. Тийхүү тэр юу юмд Юдар руу давталж ирсэн тэр гадны тэр харь үндэстнүүдийг харин өмнөд Юда тийхүү талхлах болно, буцах болно. 하나님께서는 연약한 백성들을 강하게 하셔서 그 원수들을 다 쳐서 이렇게 심판하시겠다는 거예요. Бурхан сул дорой ард түмнийг хүчрхийг болгож өгөөд тэгээд тэд өөрсдөө дайсныг тийгөө шийтгэж устгадаг. 이것은 또한 신약 시대에 참 이스라엘 하나님의 교회가 그 원수에 대해서 하나님의 능력으로 승리할 것을 예표하는 것입니다. Энэ бүр цаашлаад сүнслэг утгаараа аваад үзэх юм бол шинэ гэрээний үед Бурханы чуулган болсон бид нар хэдийгээр солд орооч гэсэн Бурхан биднийг хүчрхийлж өгөх учраас тэр Бурханы хүч чадлаар бид нар өөрсдөө дайсныг ялан дийлэх болно гэдгийг хэлж байна. 또 본문에 그들의 탈취물을 구별하여 여호와께 드리며 그들의 재물을 온 땅에 주께 돌린다고 했습니다. За тэгээд цааш нь унших юм бол олон юу олцыг нь эзэнд эд баялагийг нь бүх дэлхийн эзэнд зориулнаа гэсэн. Тэгээд сул дорой байсан Бурхны ард түмэн хүчрхийг болоод тэгээд дайснуудаа талхалж тэдний бут цохоод тэр тэндээс олзсон бүхнийгээ эзэн Бурханд өргөх болно, зориулах болно гэж. 이것은 하나님께서 능력으로 이 악한 자들의 그 모든 재물, 소유물들을 하나님께서 다 취해서 하나님의 영광을 위해서 하나님의 영광을 위해서 하나님의 택한 백성들에게 그 재물을 주어서 하나님의 영광을 위해서 사용하도록 한다는 것입니다. Тэр эзэнд зориулна гэдэг нь юу гэсэн үг гэхээр тэр Бурхны эсрэг тэр ард түмнүүдийн олзыг алзалж аваад тэгээд тэр эд баялагаар Бурхны эд баялагаа Бурхны ажилд зориулнаа. Бурхны ажлыг хийхэд зориулнаа гэсэн үг. 여러분들이 약하다고 낙심하지 마십시오. 내가 약하구나, 내가 부족하다고 낙심하지 마십시오. Тэгээ та бүхэн өөрийгөө сул дорой гэдэг юм уу эсвэл дутуу дэлмэг гэж битгий сэтгэлээр унаарай. 하나님은 약한 자를 통해서 강한 자를 부끄럽게 하고 천한 자를 통해서 귀한 자들을 부끄럽게 합니다. Тэгээ бурхан хэлсэн байдаг тэр илээ хүчнүүдийг гिचээхийн тулд мөхсийг бурхан сонгосон юу гэдгэлээ байгаа баячуудыг нь хичээхийн тулд үгээгүй хостыг сонгосон гэж хэлсэн. 내가 없다고 해서 가난하다고 해서 낙심하지 마십시오. Тийм болохоор бид нар одоо
эд хөрөнгөгүй гэдэг ч юм уу, ядуу зүдүү гэж сэтгэлээр унах хэрэггүй. 하나님은 없는 자들을 통해서 있는 자들을 부끄럽게 하시는 하나님이십니다. Бурхан бол үгээгүй хооснуудаар баячуудыг үгээгүй хоосноо хүмүүсээр дамжуулан ичээдэг бурхан юм аа. 나중에 여러분들 시간 있으면 고린도전서 1장 25절부터 27절까지를 읽어주시기 바랍니다. 나중에 읽으십시오. Дараа та нар цаг гарахаар 1-р Коринт 1-ийн 25-27 уншаад үзээрэй. 에, 어, Залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 저희들에게 은혜를 베푸셔서 하나님의 말씀을 잘 듣게 하시고 깨닫게 해 주시옵소서. Харин бурхан миний цагт ч гэсэн та бидэнд нэгүслээ зүйлж таны үгийг сайн сонсож сайн ойлгоход туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. 자, 이 시간은 미가서 5장입니다. За Мика 5 дугаар бүлэг. 미가서 5장은 이 그리스도의 탄생과 그리스도의 왕국에 대하여 예언한 말씀입니다. 5 дугаар бүлэг болохоор Христийн төрөлт ба Христийн хаанчлалын тухай иш үзүүлсэн бүлэг байгаа. 아주 그 미가서 5장은 성경에서 이렇게 그리스도께서 어디에서 탄생하실지, 그 탄생하신 그리스도께서 어떻게 구원 역사를 이루어갈 것인가, 또 하나님의 나라를 어떻게 이루실 것인가를 보여주고 있는 귀한 말씀들입니다. Мика 5 дугаар бүлэг болохоор Христ хаанаас мэдлэг, хаан төрөх болон тэр Христ Есүс авралын ажлыг хэрхэн гүйцэлдүүлэх мөн Бурхны хаанчлалыг хэрхэн байгуулах талаар маш чухал иш үзүүлгийг хэлсэн хэсэг байдаг. 자, 대지를 말씀드리겠습니다. За хэсэг тус бүрийг хэлье. 첫 번째 대지, Нэгдүгээрт нь 이스라엘의 통치자가 수치를 당하게 된다. Израилийн удирдагч ичгүүр гутам шиг болох болно. 예, 1절입니다. За нэгдүгээр хэшлэл дангараа. 두 번째 대지, Хоёрдугаар хэсэг нь 그리스도의 탄생에 대해서 Христийн төрөлтийн тухай. 2절로 3절입니다. 2, 3 дугаар хэшлэл. 세 번째 대지, 3 дугаар хэсэг нь 그리스도의 승리와 그리스도의 왕국 건설에 대해서 Христийн ялалт ба Христийн хаанчлалыг байгуулах тухай. 4절로 9절입니다. 4-9 дугаар хэшлэл. 네 번째 대지, 4-р хэсэг нь 그리스도의 심판에 대해서 Христийн шийтгэлийн тухай, шүүлтийн тухай. 10절로 15절입니다. 10-аас 15. 1절 읽어주세요. 1절. За нэгдүгээр хэшлэг уншия. Дайчин охин чи жагсагтун тэд биднийг бүсэлсэн тэд саваагаар Израилийн шүүгчийн хацрыг цохноо. 1절은 이스라엘의 통치자들, 그 지도자들이 원수의 침략으로 수치, 부끄러움을 당한다는 것입니다. За нэгдүгээр хэшлэлд өгүүлснээр Израилийн захирагчид болон Израилийн удирдагчид тэр харь орны дайралт тогтолгооноос болоод ичгүүр гутам шиг болох тухай өгүүлсэн байна. 딸 군대여 너는 때를 모을지어다 했습니다. Дайчин охин чи жагсагтун гэсэн байна. 그 이스라엘 백성들에게 백성들을 군대로 모으라는 것입니다. Израилийн ард түмнийг цэрэг мэт жагсааж цуглуулаа гэсэн үг. 그들이 우리를 애워쌌다고 했습니다.
Мөн тэд биднийг бүсэлсэн гэсэн. 그들은 바로 하나님의 대적하는 세력들입니다. Тэд гэдэг нь болохоор бурхантай дайсагналцдаг тэр хүчнүүдийг хэлж байгаа юм. 이스라엘이 대항하기 위해서 군대를 모았지만 그 대적들이 강한 대적들이 이스라엘을 에워쌌다는 것입니다. Израиль эсэргүүцсэн тэмцэхийн тулд цэрэг цэргээ жагсааж цэрэг цуглуулсан боловч тэдний дайснууд нь илүү хүчрэх байсан. 그리고 막대기로 이스라엘의 재판자의 뺨을 치리로다 했습니다. Тэд Израилийг бүсэлсэн гэж байна мөн тэд саваагаар Израилийн шүүгчийн хацрыг цохино гэсэн. 이것은 이스라엘의 대적들이 이스라엘의 통치자들을 이렇게 공격해서 나라를 무너뜨리고 그 통치자들을 부끄럽게 수치스럽게 한다는 것입니다. Тэр Израилийн тэр хар үндэснүүд Израилийн ард түмнийг бүслээд зогсгүй тэдний одоо удирдагчдыг шүүгч гэдэг нь удирдагчдыг хэлж байгаа. Удирдагчдыг нь баривчилж тэднийг шийтгэж тэднийг ичгүүр гутамшиг болгох болно. 우리 예수 믿는 성도들이 왜 세상 사람들한테 부끄러움을 당하고 이 수치를 당하는가요? Есүс итгэдэг хүмүүс яагаад энэ дэлхийн хүмүүст үргэлж одоо дээрлгүүлж бас ингээд тэдэнд доромжлуулж ичгүүр болж идэх юм лөө. 우리 예수 믿는 사람들이 그 믿음을 지키지 못하면 정말 하나님을 사랑하고 그 계명을 지키지 못하면 안 믿는 사람들에게 이 부끄러움을 당합니다. 수치를 당합니다. Есүс итгэдэг хүмүүс Бурхны үг тушаалыг дуулууртай дагахгүй бол Бурхныг хайрлаж түүнд итгэж амьдрахгүй бол яг ингэж дэлхийн хүмүүст илэглүүлж шоолуулж ичгүүр гутамшиг болох болно. 이 하나님의 백성들이 하나님의 말씀을 버리고 하나님을 믿고 의지하지 않으면 세상 사람들한테 부끄러움을 당하고 수치를 당한다는 거예요. Бурхны ард түмэн Бурхны үгийг хайж Бурханд итгэж найдахгүй байх юм бол яг л ингэж дэлхийн хүмүүсийн элэг доог ичгүр болох болно. 우리가 구약의 사례를 한번 들어봅시다. Лувуучин гэрэн дээрээс жишээ авъя л да. 그 사울 왕과 다윗 왕을 한번 비교해 봅시다. Саул хаан болон Давид хааныг хооронд нь харьцуулъя. 사울 왕은 이스라엘의 초대 왕인데 하나님의 말씀을 나중에 버렸습니다. 그가 교만해서 하나님의 말씀을 버리고 하나님을 거역합니다. Саул хаан болохоор Израилийн хамгийн анхны хаан байсан тийм үү? Гэтэ тэр хожим нь Бурхны үгээс холдож хүндэж Бурхны үгийг хөсөр хайсан. Тэгснээрээ Бурханд орхигдож ичгүүр гутамшиг болсон байгаа. 그리고 사울 왕은 힘 있는 사람들, 그 힘 있는 사람들을 모아서 자기 군사로 세웁니다. Тэгээд Саул өөртөө болохоор үргэлж тийм хүчрхэг хүмүүсийг өөртөө ойрхон байлгаж тэдийг цуглуулж өөрийнхөө цэргүүд болгодог байсан. 자기의 군사력 가지고 원수를 무찌르기 위해서 이렇게 힘을 모읍니다. Өөртөө одоо цэрэг айрамтай болж тэр хүчрхэг цэргүүдээр хүчрхэг айрмынхаа тусламжтайгаар дайснуудыг ялан дийлнэ гэж боддог байсан. 그러나 그러한 군사력과 인간을 믿고 의지하는 그 사울왕의 힘은 블레셋 군대에게 여지없이 다 패배를 당합니다. Гэвч тэр одоо хүчрхэг цэргүүд болон тийм хүчрхэг хүмүүст итгэж найдаж байсан тэр Саулын найдвар нь филистичүүдэд бут зохигдсон. Удаа дараалан бут зохигдож. 하나님이 사울왕을 버렸기 때문에 그렇습니다.
Яагаад вэ гэхээр бурхан өөрөө Саул хааныг хайсан учраас. 사울이 먼저 하나님의 말씀을 버렸기 때문에 하나님도 사울 왕을 예? 버렸습니다. Саул хаан өөрөө эхлээд бурханы үгийг үл тоомсорлож хөсөр хайсан учраас бурхан түүнийг хайсан. 버렸다는 것은 하나님이 떠나셨다는 것입니다. Тэгээ хайсан гэдэг нь болохоор бурхан түүнээс салж одсон гэсэн үг. Түүнээс явсан гэсэн үг. 그러니까 사울 왕은 자기 힘을 가지고 군사를 일으켜서 어, 이렇게 에, 나라를 지키려고 했지만 실패하고 만 겁니다. Тэгээд Саул хаан өөрийнхөө хүч чадлаар тэр цэрэг армийг цуглуулж тэгээд дайсан дагаа тулалд нь ялан дийлнэ гэж бодсон боловч тэр нь бүтлгүүцсэн. 그러다 결국은 마지막 블레셋과의 최후의 전쟁을 결국은 통해서 어, 사울 왕과 그 요나단과 그 자녀들이 함께 전쟁터에서 원수들에게 비참하게 죽임을 당했습니다. Эцэст нь тэрээр филистичүүдээс нь тулалдаанд ялагдаж тэгээ өөрөө төдийгүй түүний хүү Янатан болон бусад хүүхэд нь бүгд дайны талбарт амьд мөрөгдцгээсэн. 참 얼마나 그 사울왕과 그 군대가 그때 당시에 이스라엘이 이방 나라에게 그 수치와 부끄러움을 당하고 얼마나 그 하나님의 영광을 가렸습니까? Тэгээ Саул хааны түүхийг харахад Саул хаан өөрөө ч тэр түүний цуглуулсан тэр хүчрэг цэрэг арминч тэр харийн үндэстнүүдэд ямар одоо тийм элэг доог гутамшиг болсон бэ гэдгийг энэ түүх харуулж байгаа. 그러나 다윗 왕은 어땠습니까? Харин Давид хааны хувьд яасан бэ? 다윗은 여호와 하나님을 굳게 믿고 의지했습니다. Давид хаан болохоор эзэн бурхандаа маш бат итгэлтэй байсан. 여호와 하나님만 믿고 의지하고 그 하나님의 능력을 가지고 이렇게 수많은 싸움에서 승리했던 것입니다. Эзэн бурхандаа итгэж найдаж тэр эзэн бурханыхаа хүч чадлаар үе олон дайн тулалдаанд ялалт байгуулж байсан. 하나님은 그러한 다윗에게 늘 함께 하시고 동행하셔서 하나님의 능력과 권능으로 모든 원수들을 다 물리칠 수 있도록 강하게 해주신 겁니다. Бурхан тийм Давидтай үргэлж хамт байж түүнтэй хамт явж тэгээд өөрийнхөө тэр хүч чадал сүр хүчээрээ Давидыг олон тулалдаанд ялалт байгуулж өгсөж байсан. 그래서 모든 원수들을 다 물리치고 그들에게 속해 있던 그들의 소유물을 탈취해서 빼앗아서 다 하나님의 영광을 위해서 사용했던 것입니다. Тэгээ бурхан үргэлж тэр дайснуудыг нь үлдэн хөөж нухчин дарж өгч байсан. Тэгээ тэндээс олдснууд Давид хаан үргэлж эзэн бурхныг алдаршуулахад зориулж байсан. 그 다윗 왕을 통해서 예루살렘 성전이 세워지고 하나님의 영광을 온 세계에 다 널리 알리게 됩니다. Тэгээ Давид хааны хүчээр түүний дайнаас олж авч эзэн дөргсөн юмсын ачаар эзний өргөө буюу Иерусалимийн сүм бассан байгаа. Тэгээд барьж байгуулагдсан. Тэгээд тэр нь зөвхөн Израиль төдийгүй бүх дэлхийд даяар Бурхны сүр жавхлан алдрыг харуулсан. 다윗은 이와 같이 하나님의 말씀을 죽도록 충성하고 순종해서 하나님의 능력으로 모든 원수들을 다 물리치고 하나님의 영광을 높이 드러낸 겁니다. Бурхан Давид болохоор яг л ингэж эзэн бурхандаа бат итгэж тэгээ бурхны тэр хүч чадлаар дайснуудыгаа ялан дийлж
Тэгээд эзэн бурхныгаа улам бүр алдаршуулж амьдарсан. 성경을 우리가 공부하고 배우는 것은 하나님의 하나님의 영광을 하나님의 영광을 어떻게 하면 하나님의 영광을 드러낼 수 있을까? 하나님의 영광을 드러낼 수 있는 그 믿음, 그 용기, 그다음 그 지혜, 또 그 하나님의 은혜, 그것을 우리가 터득해야 됩니다. Тэр Библийг бид нар ингэж суралцж байгаа нь болохоор ерөөсөө л эзэн бурхныгаа яавал илүү ихээр алдаршуулах вэ? Гэсэн ийм л зорилготой. Тэгээд Библиэс тэр эзэн бурхнаа алдаршуулах итгэл мөн мэрэгэн ухаан, эрд зориг нэгүслийг олж авч эзэмшхийн тулд өөрийн болгохын тулд бид нар энэхүү Библийг судалж байгаамаа, суралцж байгаамаа. 세상을 능히 이길 수 있는 그 하나님의 능력, 세상에 대항할 수 없는 그 하나님의 능력, 하나님의 지혜, 그 하나님의 그 위대하신 그 하나님의 그런 말씀, 그 말씀의 그 능력, 그걸 우리가 가지고 하나님의 일을 해야 됩니다. Бид нар Бурхны ажлыг хийхдээ ч гэсэн энэ дэлхийн ертөнцийг ялан дийлж чадах тэр Бурхны хүч чадал, мэрэгэн ухаан, эрт зориг энэ бүхнийг бид нар энэ Библиэр дамжуулан олж авч тэгээд энэ дэлхийг эсэргүүцэж чаддаг дэлхийн тэгээд тэмцэлчлэг ч гэсэн ялалт байгуулж чаддаг тийм хүчрхэг хүмүүс болж өсөх ёстой маа. 진자는 패배한 자는 진자는 이긴 자의 종이 되는 것입니다. Тэг ялагдсан хүн бол ялсан хүний боол болдог. 우리가 세상을 이기지 못하면 세상의 종이 되는 것이고 부끄러움을 당하는 것입니다. Хэрвээ бид нэр энэ дэлхийг ялж чадахгүй бол энэ дэлхийн боол болно, энэ дэлхийн элэгдэг болно гэсэн үг. 우리가 세상을 이기면 시험을 이기면 우리가 세상을 우리가 다스리고 통치할 수 있습니다. Харин энэ дэлхийг ялах юм бол энэ дэлхийн эсэрдэг сорилтыг ялан давж чадах юм бол бид нэр энэ дэлхийг захирч амьдрах болно. 그 능력이 예수 그리스도 안에 있는 것입니다. Тэр хүч чадал нь ерөөсөө Есүс Христ дотор байдаг юм аа. 예수 그리스도 안에 있는 그 하나님의 놀라우신 능력과 지혜를 가지고 우리가 세상을 이겨서 세상을 우리가 다스리고 우리가 세상을 통치할 수 있는 이런 능력 있는 일꾼들이 되어야 됩니다. Иесус Христийн дотор байдаг тэр Бурхны гайхамшигтай хүч чадал ба мэрэгэн ухааныг бид нар эзэмшээд тэгээд түүгээрээ энэ дэлхийг ялан дийлдэг, энэ дэлхийг захирдаг тийм хүчрхэг хүмүүс болох ёстой маа. 우리가 믿음으로 세상을 이기지 못하면 세상 사람들한테 수치와 부끄러움을 당하게 되어 있습니다. Тэр бид нар энэ дэлхийг итгэлээр ялан дийлж чадахгүй бол эсвэргээрээ энэ дэлхий бид нарыг элэглэн довлож бид нар энэ дэлхийн өмнө ичгүй гутам шиг болох болно. 자, 미가서 5장 두 번째 대지입니다. За цааш нь явъя. Хоёр дахь хэсэг байна тийм ээ. 그리스도의 탄생에 대해서 Христийн төрөлтийн тухай 2절 읽어보세요. хоёрдугаар ишлэл. Гэвч Ефратийн Бэтлехемээ Юдагийн овгуудын дунд чи өчүүхэн авч миний төлөө Израилийг захирах нэгэн нь чамаас гарах болно. Тэрээр эртнээс хийгээд мөнхөөс үүдэлтэй. 2절 말씀은 예수 그리스도께서 탄생하는 그 지역, 그 탄생지가 여기 정확하게 언급되고 있습니다. Энэ хоёрдугаар ишлэлдэр Есүс Христ хаана төрөх вэ? Хаана мэдлэх вэ гэж төрөх газрынхын тухай маш тодорхой өгүүлсэн байна. 예수 그리스도는 베들레헴, 이 베들레헴에서 태어난다는 거예요. 베들레헴. Тэгэхээр энд хэлснээр бол Есүс Христ Бэтлехемд төрнө гэж байна. 에브라다는 그 베들레헴의 옛날의 이름입니다.
Ефрат гэдэг нь болохоор Бэтлехемийн одоо хуучин нэр нь байгаа. 그래서 이 베들레헴과 에브라다는 같은 지역을 말합니다. Ефрат Бэтлехем гэдэг нь болохоор хоёулаа яг л нэг л газрыг илэрхийлж байна. 예수님이 탄생하는 베들레헴은 유다 족속 가운데 아주 작은 보잘것없는 시골 고을이라는 것입니다. 마을이라는 거예요. За тэгээ Юдагийн өвгүүдийн дунд чи өчүүхэн авч гэсэн юм тий. Нэр нь Есүсийн мэндэлэх Бэтлехем гэдэг газар болохоор Юда овгийнхны тэр дундаа бол одоо хинч тоохооргүй тийм бүр алс бөглөө хөдөөний нэг жижигхэн тийм тосгон гэх юм уу да. Гацаач гэх юм уу тийм жижигхэн газар байсан. 예, 예수님의 탄생, 예수님의 탄생은 정말 이렇게 보잘것없는 사람들이 알아주지 않는 작은 시골 마을 베들레헴에서 태어난다는 거예요. Тэр Иесус Христ төрөхдөө хэний ч тоохооргүй тэр хэний ч одоо хинт ч тоохооргүй тийм жижигхэн газар буюу тэр хөдөөний нэгэн жижигхэн тосгонд төрнөө гэж хэлсэн байна. 이 베들레헴은 떡집이라는 그 별명이 있습니다. 베들레헴은 떡집이라는 뜻을 갖고 있습니다. Бэтлехэм гэдэг нэр болохоор талхны гэр гэсэн утгатай байгаа. 이걸 영적으로 해석하면 예수님은 생명의 떡으로 오신 것입니다. Тэгээ үүний сүнслэг талаас нь харах юм бол Иесус Христтэй бас холбож тайлбарлаж байна. Яг чинь Иесус Христ бол амийн талах болж энэ дэлхийд ирсэн. 예수님께서 요한복음 6장에도 나는 생명의 떡으로 왔다. 나는 생명의 떡이다라고 자신을 정체성을 선포합니다. Иохан 6 дугаар бүлэг дээр Иесус өөрийгөө хэн болохыг илэрхийлж хэлэхдээ би бол амийн талхаа гэж хэлсэн байдаг. 나를 믿는 자는 영원히 멸망하지 않는 그 Надад итгэгч нь 생명의 떡을 하나님께서 주신다고 했습니다. надад итгэгч нь үүр дүнх өсөхгүй. Бурхан эцэг маань тийм сүнсний талхаар хооллох болно гэж хэлсэн. 그리고 예수 그리스도는 오셔서 택한 백성을 구원하시고 구원받은 백성들을 다스리는 참된 왕이라는 것입니다. Есүс Христ бол энэ дэлхий дээр ирээд өөрийнхөө ард түмний 이 부분을 다시 말씀해 주실래요? 예수 그리스도 다시 예수. 말씀해 주세요. 예수 그리스도께서 오셔서 하나님의 택한 백성을 죄에서 구원하시고 그 구원받은 백성들을 다스리러 오셨다 말이에요. 다스리는 왕으로 오셨다. 예수 그리스도인 дэлхийд ирэхдээ Бурхны дээр сонгосон ард түмнийг гим нүглээс нь аварч захирахаар ирсэн. 예수 그리스도는 우리를 죄에서 구원한 구원자일 뿐만 아니라 우리를 다스리고 통치하는 우리의 참된 왕이십니다. Тэгэхээр Есүс Христ бол биднийг гим нүглээс авардаг, аврагч төдийгүй бас биднийг захирдаг хаан юм аа. 그래서 예수 그리스도의 다스림을 받고 통치를 받는 백성들이 바로 하나님의 나라를 이 땅에서 이루어 가는 것입니다. Энэхүү Есүс Христээр захируулдаг Бурхны ард түмэн энэ дэлхий дээр Бурхны хандлыг байгуулж байдаг. 많은 사람들이 예수 그리스도는 택한 백성을 죄에서 구원하러 오신 것만 알지 그 택한 백성을 통치하고 다스리러 오셨다는 것을 그건 깨닫지를 못합니다. Тэр маш олон хүмүүс болохоор Есүс Христийг зөвхөн биднийг гим нүглээс аврахаар ирсэн аврагч төдийгөр ойлгоод байдаг. Харин аврагч төдийгүй биднийг бас захирахаар ирсэн хаан юм аа гэдгийг нь мэддэггүй. 우리 구원받은 우리 하나님의 자녀들은 예수님을 나의 구주, 나의 하나님이라 고백하면서 주님은 나의 왕이십니다. 나의 임금님이십니다. 나의 주님이십니다. 그 주님의 다스림과 통치를 받아야 됩니다. Харин бурханд итгэдэг бид нар бол зөвхөн аврагч төдийгүй бас Иесус л биднийг намайг захирдаг хаан юм а гэдгийг бүлээн зөвшөөрч амаараа тунхаглаж
Есүс Христ бол миний хаан, миний захирагч, миний эзэн гэж амаараа өчн тунхагладаг байх ёстой. 그것이 바로 교회입니다. Энэ бол жинхэнэ чуулган гэсэн үг ээ. 바로 이 하나님의 교회는 주님을 교회의 머리가 바로 예수 그리스도입니다. Тэгээ чуулганы тэргүүн бол Есүс Христ өөрөө юм. 또 교회는 주님의 몸입니다. Харин чуулган бол эзний бие юм аа. 우리가 이 몸은 마땅히 머리의 지시를 받고 머리의 다스림을 받아야 됩니다. Тэр нийт бие юм чинь бие маань өөрөө толгой тэргүүнийхээ тэр захирснаар тушааснаар л байх ёстой шүү дээ. 우리는 자연스럽게 우리 몸을 스스로 이 지체들이 움직이는 게 아니고 이 머리의 지시를 따라서 머리의 통치를 받으면서 이 몸이 지체들이 일사불란하게 이렇게 움직입니다. Тэгээ бидний бие махбод энэ биеийн эрхтнүүд ч гэсэн өөрсдөө дураараа өөрийгөө захираад тусдаа ингээд хөдлөөд байдаггүй шүү дээ. Бүгдээрээ нэг тэргүүн нэг толгоонд захирагдаж тэр толгойноос тэр ураг тархинаас тушаасан тушаалын дагуу зохион байгуулалтаа эмх цэгцтэйгээр хөдөлж байдаг. 그래서 우리 영적인 법칙도 동일한 것입니다. Тэр сүнсний зарчмын хувьд ч гэсэн яг адилхан. 영적으로 우리가 교회는 믿는 성도들의 머리는 예수 그리스도입니다. Сүнсний талаас ч гэсэн итгэгч хүмүүсийн тэргүүн нь бол Есүс Христ юм. 그래서 그리스도를 머리로 삼는 하나님의 백성들은 그 몸이 자기 것이 아니고 주님의 것입니다. 주님의 몸입니다. Есүс Христийг өөрийн толгой тэргүүн болгосон итгэгч хүмүүсийн хувьд бол өөрсдөө тэр толгойн бие гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ бие гэдэг бол өөрийнхөө дураар хөдлөд идэггүй харин тэр толгойгийнхоо тэр тэргүүнийхээ заавар тушаалаар хөдөлж идэг. 이와 같이 예수 그리스도는 하나님의 택한 백성을 구원하시고 구원받은 백성들을 다스리고 통치하라. 하나님 나라를 세우시기 위해서 이 땅에 오신 겁니다. Есүс Христ энэ дэлхийд ирэхдээ Бурхны сонгосон ард түмнийг гим нүглээс нь аварч тэгээд аврагдсан тэр ард түмнийг бас нэгэн хаанчлал болгон захирч тэднэр дамжуулан Бурхны хаанчлалыг энэ дэлхий дээр байгуулахын тулд ирсэн. 그리고 여기 2절 끄트머리에 그의 근본은 예수 그리스도의 근본은 상고에 영원에 있다고 했습니다. Тэгээ хоёрдугаар ишлийнхээ төгсгөлд харах юм бол тэрээр эртнээс хийгээд мөнхөөс үүдэлтэй гэсэн байна. 예수 그리스도는 영원 전부터 태초라는 것은 창세 전에 영원 전부터 스스로 계신 바로 하나님이시라는 겁니다. Есүс Христ бол ерөөсөө мөнхөд оршин байсан, оршсоор ирсэн энэ дэлхийг бүтээхээс өмнө ч гэсэн оршиж байсан бүтээгч бурхан гэсэн үг юм аа. 예수님은 바로 그리스도께서 하나님이 사람의 몸을 입고 이 땅에 베들레헴에서 탄생하신 분, 성령으로 탄생하신 분, 그분이 바로 예수, 역사적인 예수입니다. 사람의 몸을 입고 하나님이 사람의 몸을 입고 이 땅에 오신 그 역사적인 현장이 바로 베들레헴이에요. 다시 말씀해 주세요. 예수라는 분은 네. 예수는 사람의 몸을 입으신 그리스도를 말하는 것이고 그리스도는 하나님을 말합니다. 그러니까 예수는 인성을 얘기하고 그리스도는 신성을 얘기합니다. Тэгээ бид нар Есүс Христ гэдээ ярихаараа ингээд хоёр нэрийг хоёулангийн хэлдэг байгаа тийм ээ. Тэгээ ихтэй Есүс гэдэг нь болохоор Есүс гэдэг нэр нь болохоор тэр хүний махан биеийг өмсөж төрсөн буюу тэр хүмүүн чанарыг нь илэрхийлж байгаа. Харин Христ гэдэг нэр нь болохоор Бурхан чанарыг нь илэрхийлдэг байгаа.
사람의 몸을 입고 오신 예수 그리스도는 영원 전부터 계셨던 분이라는 겁니다. Хүний биеийг өмсөж шингэхэд ирсэн Есүс Христ бол өөрөө бүр мөнхөд амьдарсаар оршсоор байдаг нэгэн юм аа. 그 유대인들이 이걸 모르는 겁니다. Тэгээ 유대인들이 예수님을 전혀 알지를 못했어요. 유대чүүд болохоор үүнийг юусоо мэдтгүй байсан. Есүсийн талаар юусоо мэдтгүй байсан гэсэн үг. 그 목수 요셉의 아들로만 사람의 아들로만 그렇게 알고서 취급하신 겁니다. Тэгээ Есүсийн талаар тэд нар бодохдоо болохоор зүгээр л одоо тэр нэг мужааны хүү хүний хүү гэдэг талаас нь л одоо харж ойлгодог байсан. 자, 우리가 요한복음 8장 47절 한번 보겠습니다. 요한복음 8장. Иохан 8 дугаар бүлгийн 47 дугаар ишлэгийг харъя. 요한복음 8장 47절. 요한복음 8장 47절, 49절. 50. 요한복음 8장 56절. 자, 57절. 57절, 58절입니다. За ишлэл нь болохоор юу юм бэ нэ? 요한복음 57 8장 57절, 58절 읽어보세요. 57 58. Иохан 8-ын 57 58. Евдэйчүүд түүнд та 50 нас ч хүрээгүй байж Авраамыг харсан юм уу гэхэд Есүс тэдэнд үннээр би танарт хэлье. Авраамаас ч өмнөх нь би байгаа юм аа гэж айлдав. 예. 유대인들이 예수님을 보고 비방하면서 네가 아직 50도 되지 못했는데 어떻게 우리 믿음의 조상 아브라함을 아느냐 하고 막 예수님을 비방합니다. Есүс евдэйчүүд Есүс дээр хурж ирээд а хэлсэн байна те 50 нас ч хүрээгүй юм байж яаж бидний итгэлийн үг дээдс болох Авраамыг харсан юм шиг ярьж байгаа юм бэ гэж одоо Есүсийг юусэндээ илгэлсэн байна. 그러니까 예수님께서 뭐라고 대답했습니까? 58절에 Есүс 58 дээр ишлэлээр юу шаарилсан бэ? 진실로 진실로 너희에게 이르노니 아브라함이 나기 전부터 내가 있었다. Өнөр би таварт хэлье. Авраамаас ч өмнө би байсан юм аа. 예수님은 창조자 하나님으로 창조 이 세상을 창조하기 전부터 영원 전부터 하나님으로 말씀으로 계셨던 분입니다. Есүс Христ бол тэр өөрөө бүтээгч эзэн тийм ээ. Тэгээд Авраамыг төрхөөс ч өмнө тэр энэ дэлхийг бүтээхээс ч өмнө оршиж байсан тэр бурхны ёсоор үгийн ёсоор оршиж байсан. 그러니까 유대인들이 그 말을 듣고 도무지 이해가 안 되니까 예수님을 아브라함을 모독했다 해가지고 예수님을 돌로 쳐서 죽이려고 했어요. Тэгсэн нөгөө евдээчүүд болохоор юусоо ойлгохгүй байсан энийг. Тэгээ тийм учраас Есүсийг одоо Авраамыг доромжллоо гэж үзээд чулуугаар шидэж алахаар чулуу шүүрч авсан. 그러니까 우리가 예수님은 하나님으로 영원 전부터 계셨던 분이 바로 사람의 몸을 입고 인성을 취하시고 베들레헴에 탄생했다는 역사적인 이러한 탄생을 우리는 그대로 믿고 전포하는 것입니다. Тэр Есүсийн төрөлтийн үед бол бид нэр Есүс зүгээр л одоо нэг 2000 оны өмнө 2000 жилийн өмнө хүний бие юу одоо хүний биеэр ингээд гинт төрчихсөн. Одоо тэр үеэс эхлээд Есүс бий болсон юм шиг тэгж бодож ерөөсөхгүй. Есүс тэрнээс ч өмнө энэ дэлхий бүтээгдэхээс ч өмнө оршсоор байсан бурхан юм аа. Тэгээд тэр бурхан маань харин бидний дунд ирэхийн тулд бидэртэй адилхан махан биеийг өмсөөд
төрсөн нь одоо тэр Есүсийн тэр төрөлт байсан юм аа гэдгийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. 아, 네, 우리는 정말 이 성경을 통해서 이 예수님은 하나님으로 오시기 전부터 하나님으로 영원 전부터 존재하신 스스로 존재하신 이 하나님이라는 것을 우리는 믿게 되면 예수님을 우리가 하나님으로 경외할 수밖에 없는 것입니다. Тэгээ бид нар Есүсийг зүгээр л нэг тэр одоо түүхийн нэгэн цаг үед түүхэн дундаас төрсөн нэгэн хүн гэдэг талаас нь ерөөсө бодож болохгүй тэр тэгж хүн болж төрөхөөс ч өмнө Есүс эртнээс хийгээд мөнхөөс үүдэлтэй тэр үрд мөнхөд оршигч бурхан байсан гэдгийг бид нар маш зөв ингэж ойлгосон цагтаа л бид нар Есүсийг бол зөвхөн хүн гэдэг талаас нь харах шарн тэр бол бурхан юм аа гэдэг талаас нь хүлээн зөвшөөрч итгэж чаднаа. 자, 요한복음 1장 1절 찾아보세요. За Иохан намын 1:1-ийг бас уншъя. Эхэнд 네. үг байсан, үг бурхантай хамт байсан, үг өөрөө бурхан байсан. 태초에, 여기서 태초는 창세 전에 말합니다. 창세 전에, 영원 전 태초를 말합니다. Эхэнд үг байсан гэж байна. Энд гарч байгаа эхэнд гэдэг нь болохоор тэр дэлхийн ертөнц бүтээгдэхээс өмнө гэсэн үг. 자, 말씀이 계시니라고 했습니다. 태초에 말씀이 계시다. За тэр эхэнд болохоор юу байсан гэж байна? Үг байсан гэж. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시라고 선포하고 있습니다. За тэгээ тэр үг болохоор бурхантай хамт байсан. Тэр үг өөрөө бурхан байсан. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 했습니다. Мөн хоёрдугаар эшлэлдэр тэрээр эхэнд бурхантай хамт байсан гэсэн байна. 그리고 그분은 3절에 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라. 바로 예수 그리스도는 만물을 창조하신 하나님이시라는 겁니다. Цааш нь 3 дугаар эшлэлдэр нь бүх юм түүгээр бий болсон бөгөөд бий болсон юмсаас түүнгүүгээр бий болсон юм гэж нэг ч үгүй гэсэн байна. Тэр энэ болохоор Есүс Христос өөрөө бүтээгч бурхан мөн тэр бүтээгч бурхангүйгээр өөрөлдвөл Есүсгүйгээр бий болсон нэг ч зүйл байхгүй. 그 안에 예수 그리스도 안에 생명이 있었으나 이 생명은 사람들의 빛이라고 했습니다. За тэгээ 4 дугаар эшлэлдэр нь бас түүнд буюу Есүс Христэд амь байсан ба амь нь хүмүүний гэрэл байв. 네, 5절에도 빛이 어둠의 빛이 돼 어둠은 세상입니다. 빛이 세상이 어둠의 빛이 돼 어둠이 세상이 깨닫지 못하더라 했습니다. 5 дугаар эшлэл нь гэрэл харанхуй гүйхүүлэхэд гэж байна. Энэ харанхуй гэдэг нь болохоор энэ дэлхийг хэлж байгаа. Гэрэл энэ дэлхийг гүйхүүлэхэд тэр дэлхийг гэрлийг дийлээгүй юм аа. 그리고 요한 세례 요한은 계속해서 예수님에 대해서 증거를 하다가 11절 10절 읽어보세요. 10절. За тэгээ цааш нь баптист Иохан юу Есүсийн тухай гэрчлэн хэлсэн байна. Тэгээд 10 дугаар эшлэгийг уншъя. Тэрээр ертөнцид байсан, ертөнц түүгээр бий болсон боловч ертөнц түүнийг таниагүй юм аа. 세상을 창조하고 세상을 지으신 이 주인, 세상의 주인 되시는 바로 하나님이 사람의 몸을 입고 이 땅에 오신 예수 그리스도라는 겁니다. Энэ ертөнцийг бүтээсэн, тэр ертөнцийг бий болгосон тэр бүтээгч эзэн маань хүний дүрээр ирсэн нь Есүс байсан юм аа. 근데 세상이 그분을 알아보지 못한다는 거예요. Харамсалтай нь дэлхийн ертөнц түүнийг таниагүй гэж. 11절에도 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였다. 11 дэх эшлэлдэр ч гэсэн тэрээр өөрийнхөндөө ирсэн боловч өөрийнх нь түүнийг хүлээн аваагүй. 그러나 12절에 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다 했습니다. 12 харин өөрийг нь хүлээн авсан болгонд өөрийнх нь нэрд итгэгчдэд Бурхны хүүхэд болох эрхийг тэр өгөв. 자, 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터
난 자들이라 했습니다. Цааш нь тэд бол цусаар биш, махбодын хүслээр биш, хүний хүслээр ч биш, харин бурхнаар төрөсөд билээ. 예수 그리스도를 하나님으로 믿는 사람들은 혈통으로 사람이 혈통으로 난 사람들이 아니고 하나님께서 거듭나게 한 사람들, 거듭나게 한 그 중생시킨 거듭나게 한 사람들이 바로 믿음으로 예수 그리스도를 하나님으로 믿고 하나님의 자녀가 되었다는 겁니다. Тэгэхээр м, Есүс Христэд итгэгчид бол тэр Бурхны ард түмэн Бурхны тэр хүүхдүүд болсон гэж байна. Гэхдээ тэдэнд болохоор цусаар юм уу эсвэл махан биеийн хүслээр биш. Эсвэл хүний хүслээрч биш харин Бурхан тэднийг сүнсний хувьд дахин төрүүлж өгсөн учраас тэгж Бурханаар дахин төрсөн хүмүүс тэр Есүст итгэх итгэлээрээ тэр Бурхны хүүхдүүд болдгоо. 14절에 그 세례 요한은 또 아주 그 중요한 그리스도에 대해서 선포하고 있습니다. 14절. 14 дэх эшлэлдэр бас Батист Иохан Иесус Христийн талаар маш чухал ийм үгийг хэлсэн байгаа. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 이렇게 증거하고 있습니다. Үг нь махбод болж бидний дунд оршин бид түүний алдар сууг үзсэн. Энэ нь эцгээс цор ганц төрөгчийн алдар бөгөөд нэгүсэл ба үннээр дүүрэн байв. Дүүрэн юм аа. 자, 그러면서 18절에 이렇게 17절 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라고 선포합니다. Цааш нь 17 дугаар эшлэлдэр учир нь хууль Мосегоор өгөгдсөн бол нэгүсэл ба үнэн нь Есүс Христээр ирсэн билээ. 계속해서 세례 요한은 18절에 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타나셨다는 겁니다. Цааш нь 18 дээр хинч бурхныг хараагүй. Харин эцгийн өвөрдөх цор ганц төрөгч болох бурхан нь л түүнийг таниулсан юм аа. 사람이 본래 하나님을 볼 수가 없어요. 그런데 Хүн 그 하나님이 사람의 몸을 입고 이 땅에 하나님의 영광 가운데 이 땅에 오셨다는 겁니다. хүн бол угаасаа бурхныг харж чадахгүй. Тийм болохоор тэр бурхан маань өөрөө хүмүүс бидэнд харагдах тийм одоо яг хүний дүр төрхтэйгээр тэр бурхан эцгийнхээ сүр жавхлан донд бидний дунд төрсөн байна. 그래서 요한복음 1장은 예수 그리스도론에 대한 대헌장입니다. Тэгэхээр энэ Иохан номын 1-р бүлэг бол 1:9-д Есүс Христийн тухай өгүүлсэн. Есүс Христийг тунхагласан одоо тунхаг бичиг гэж хэлж болох юм аа. 자, 여기까지 하겠습니다. 잠깐 기도합시다. За өнөөдөр хичээлээ өндөрлөе. Залбирцгаая. 거룩하신 아버지 하나님 미가서를 통해서 예수 그리스도의 탄생과 그분의 참으로 하나님의 구원 사역 그분이 오셔서 택한 백성을 죄에서 구원하시고 하나님의 자녀들을 통치하고 다스려서 이 땅에 하나님 나라를 세워나가는 놀라운 구원의 역사를 우리가 배웠습니다. Харин бурхан минь өнөөдөр бид нар Мика номоор дамжуулан Есүс Христийн төрөлтийн тухай тэрээр бурханы сонгосон ард түмнийг гэм нүглээс нь аварсан ард түмнээ хаанчилж захирахын тулд энэ дэлхий дээр хүний дүр төрхөөр ирсэн тухай бид нар суралцж байна. 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨지만 하나님으로 창조자로 알지 못했습니다.
Есүс Христ энэ дэлхий дээр буюу өөрийнх нь дээр ирсэн боловч өөрийнх нь түүнийг бүтээгч гэж таниагүй. 그러나 하나님께로부터 난 자들은, 중생한 자들은 바로 예수 그리스도를 구주로, 하나님으로 믿고 구원을 받고 하나님의 자녀가 되는 권세를 받았습니다. Харин Бурханаар түргсэд буюу Бурханд итгэхсэд Есүс Христийг аврагч мөн өөрсдийнхөө хаана хэмээн хүлээн авснаар Бурханы хүүхэд болох эрхийг олж авсан билээ. 우리가 이 예수 그리스도를 구세주로 또 하나님으로 우리가 증거할 수 있도록 하나님 저희들에게 성령의 감동으로 충만하게 해 주시옵소서. Бид нар энэ Есүс Христийг аврагч эзэн гэж бас хүсэж өрөөдөө 구세주로 믿고 하나님으로 믿고 аврагч гэж бас бурхан гэж итгэж түүний тунхаглаж амьдрахад бидэрт хүч чадлаа дүүргэж өгөөрэй. 그래서 이 복음을 듣고 예수 그리스도를 하나님으로 구세주로 믿고 영접하는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세가 일어나게 해 주시옵소서. Бас энэ сайн мэдээг хүлээж аваад Есүс Христ болвол аврагч бас бурхан гэдэгт итгэж хүлээн авсан хүн бүрт та бурханы хүүхэд болох эрхийг өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. Амен. 아멘.